Халхин гол кыргыгытын 75 сылыгаронна улукые 70 сылыгаранамыт. Андай дутага автопробег бүгін жакуска кораттан турунна. Буй 13 күнүттен 30 күнүгер дери 5 килях экипаж Монголия коратыгар тиен. Халхин гол Монголия онна Советская армия Япония халабыржыттарын утары кыргызпыт сирдеригер. Олохторун толу курбут онна кыйын ухансыбыт бир дойдулақтарбыт сырдык керестеригер мемориальный досканы уруқтара. Белитен әттәққа 5 сыллағаты бу сирге Виктория жақталлар түмсүйті кыттачылары сылжан турар. Быйылғы экипажка үз жақтар онна 2-ға кирді. Кыттачылар 2 масынанан аяннылар. Бастан турын билен турар бу жактар камсаһын өттүктен бу бихеха үлелеһедер активисткалар өттүләрдән бәйләрен республикаларын бәйләрен сахаларын жонун сергетин олоқторугар хитеспецитихилерин кинер отчотагыга кирдик таганы бу сериге кыттан бәйләрен саха кихитин бойын быһытнан көрдер бит түгеннәрен күн бүгүнгө 3 чакка терди хүрдә улган солталар. Онны кенникитин бу халкын голга сырдыбыт бойыттар тустарынан бу биһиге жакталар келин түмен кинеге тахара